Aikari a matura ma Githurai, Ruiru na Kahawa Sukari mena gikeno thutha wa mwikuiro urio uramanyamaragia utuku na muthenya wikio ngono ni maabitha a borithi kuma ceceni-ini ya Ruiru. Samuel Chege uria wikaine na ritwa ringi ta Steve okoro wa miaka 22 akoretwo gitabania woici wa kiahinya kuria acokaga akahahama kimwiri atumia thutha wa kuiya indo cia goro micini kwao. Agikira uhoro uyu mukonde, OCPD wa Ruiru James Ngetich ni ugite ni mahithukitie indo itiganite iria ni hamwe na TV igiri na thimu cia moko. Tumefaulu kushika mshukiwa mmoja ambaye tunaweza kusema ni mshukiwa sugu. Amekuwa akihangaisha wananchi kwa kuwaibia na kubaka wanadada ama wamama. Tumekuwa tukifuatilia mienendo zake kwa muda wa karibu zaidi ya miezi miwili, na hivi leo tumefaulu kumpata. Ametambuliwa ama kwenye identification parade na waadhiriwa, na ameonekana kwamba ni yeye kabisa alifanya maneno. So tuko na hakika kwamba tuko na kesi nzuri dhidi yake. Ngetich niongereire kuga mwikuiro ucio ni amaumburiire ni wokoretwo gitabania ciiko icio, na oho kuruta mukana kuri uria wothe ungikorwo na riciria ria kunyamaria muingi mwena ucio ati ni egutacukirio makinya ma kiwatho. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.